Benvidos, benvidas a este novo encontro no Vila de Noiva de Primeira Nacional entre o Calvo Xiria e o Balonmán Ribeiro. Calvo Xiria que ven unha xeira de dúas vitorias consecutivas. Semana pasada conseguía eses 2 puntos na visita a Culleredo. Mediante teremos o conxunto ourensá que se encontra na 14ª posición con 9 puntos. Na semana pasada colleitaba unha derrota na súa visita a Teucro. Chile que se encontra na novena posición con 17 puntos despois, como dicía, de esas dúas vitorias. La semana pasada en Culleredo e anterior aquí na casa esa vitória sobre Galdar, que foi a volta despois desas vacacións de Navidad. Aquí ao meu lado Edil, canto tempo. Moi boa tarde de novo, Pablo. Vaya tarde de pabellón de vamos, eh? Sí, entramos aquí ás cerca das 5, 4:30, 5 e saldremos aquí ás 9:30, 10. Empeza este encontro, primeiro balón para Ribadavia. Calvo Xiria que fai esa defensa 6-0 habitual, con Fran e con David no centro, con Mario e Aro no segundo, Sedu e Carlos Vales nos exteriores, Darío na portería. Xoga Xekov, David o Camariñán, Xoel que desdobra, volve ao seu posto, David Costa, Xoel Novoa, ben defendido por Fran Rey. Pablo, partido complicado, sempre difícil recibir a Ribeiro, equipo con moita veteranía, que non fai muchísimo daño. Temos aí a xogadores veteranos como Pablo Lorenzo, David Costa, no banquillo sempre falo, maravilla de Celso Sotelo, que a veces nos provoca auténticos pesadelos o veterano xogador de Ribadavia. Aviso de pasivo para Ribeiro, David Costa, David, gol. El primeiro gol para él. El primeiro gol para Ribadavia, 0-1. Saca rápido Calvo Xiria, Mario. Lanzamento de Mario, anota Mario, cancela. Resposta rápida por parte do Calvo Xiria para poñer o empate no marcador.
camarero. Camarero. Cartón amarelo agora. Trae algo de beber, por favor. Para Fran. Estou traballando. Acción individual ben defendido por Aaron. Que estás vendo, Iglesias? Nicolás para David, cruce co pase sobre Pablo Lorenzo e anota o primeiro gol o gran pivote do conxunto de Ribadavia. Vemos no ataque aínda David García Pichel. Ataca Mario Cancela. Sobre Edu. Boa parada agora de Ángel. Ángel Tauas. Una, dos. Ponse por diante nestes primeiros minutos. Ribeiro. Situación de Nico. Nico. Vai alto. Corre Calvo Siria. Traigo a cambio David. Intre. Diego Antelo. Diego Antelo. Nova parada de Ángel. Tabuas. A sensación de que íbamos a soñar hoxe co Canceribeiro. Ribadavia roba ese balón Edu Cousillas. Corre só ante Ángel. Levou gol de Edu Cousillas. 2-2, minuto 4. Nico para Jacob. David, ese lateral derecho. O amante, Mario. David, Mario que corre. Gol de Mario Cancela, 3-2. 11 por diante o Calvo Siria con 2 roubos de balón. Equipo Ribadavia. Ribeiro, Costa. Moi veterano tipo en San Paulo. La que ten moitos xogadores con experiencia en primeira. Saca rápido Darío, ese contraataque sobre Edu. Aí fora. Ese balón de Edu. Quixo abrirse para intentar evitar eso. A posición de Ángel, o balón foise por fora. O pase de David sobre Pablo é boa definición. Hai que ter moito ollo, saben un dos puntos fortes do seu ataque é Pablo na línea de 6 metros. Encontrarnos xa moi ben 2 veces. Segundo gol para él, hubo perda agora. Un saque rápido do Calvo Siria. Para Ribadavia, poder ponerse por diante. Digo que permutó con Jacob. David Costa. Penetración de Nico, boa definición. Por enriba da cabeza de Darío, 3-4, perdón. David que busca a Aaron unos 6 metros. Golpe franco, aí ao límite de ser algo máis. Pedíase o
posible 7 metros, pero os colexiados decretaron golpe franco. Aquí vemos a Chimpo xa despois de moitos minutos, non? Porque foi todo moi rápido, de entre primeiras e segundas oleadas non tuvo ocasión de entrar. Diego Antelo, penetración de Diego, anota Diego nese lateral dereito, penetración polo centro, 4-4. Nico, para Pablo Galloso. Chega a xogar desde o extremo, el balón que se vai ao pau. Balón para Calvo Xiria que quere correr. Mario cancela. Lanzamento de Mario, gol de Mario, terceiro gol para él, 5-4. Moito dano Calvo Xiria nesas transicións, tanto en primeira oleada como en segunda. Porque se pone por diante o conxunto carballés. David Costa. Esa disuasión de Mario, pero con golpe franco sobre o propio David. Nico. Sin posesión. David. Lo sacó. Blocaxe de Fran. Balón que queda Carlos Varela. Volvemos a un ataque sin Chimpo. El lanzamento de David que se vai ao longueiro de fora. Resta Chimpo lo falla. No. Chimpo tamén. Cada cousa. Vale para negociar, Hombre. Iglesias. David Costas, Pablo Galloso penetra. Golpe franco. Franco. Bo ambiente no Vila de Noia, quedou moitísima xente despois das fotos oficiais de equipo. A homenaxe aos socios fundadores. Xacó, aviso de pasivo. Vai lanzar en apoio o gran gol de Xacó. Novoa. De cadeira en apoio para poñer un empate no marcador. Diego Antelo, David, penetración, el gol de David. 6-5. Sacou rápido Rivadavia, pero bo repliegue defensivo. Minuto 10 xa. Primeira metade, primeiro sexto encontro. Pablo Lorenzo, ao pivote Ribeiro. Que pone nervioso Pablo, iso está decidido. Vai maneira. David, finta de xiro. Golpe franco. Con axuda de Mario. Reclama David que está dentro, Mario cancela. David, buen gol de David Costa. Saca rápido, sigue atacando, sigue con David García Pichel. Pero Ahora sí. hubo bo repliegue por parte de Rivadavia, donde calma o propio David. E lle deixa o seu sitio un ataque a Chimpo. Lanzamiento de Mario, gol de Mario. Está muy atinado de cara a portería. O Mario, lateral Carballés. Mario leva unha tempada moi acertado. Ser un dos máximos goleadores do equipo. Bueno, o segundo, a xogada de David Costa intentaba meter de rosca. Aí, final, 7 metros. Boa xogada de David Costa. Vai a lanzar Jacobo. Jacobo Rodríguez.
especialista desde os 7 metros. Bueno, xa sabes como definimos aquí os especialistas nos 7 metros, ¿Para dónde, Darío? Boa parada de Darío. Media altura, sí, podríamos decir que iba a baixo a dereita, Sí, pero bueno. Era un especialista, pero non tanto como outro. Boa parada de Darío Calviño. Importantísimo outra vez o cancerbeiro de Carballo. Ataca Calvo Siria. Chimpo. Mario Cancela. El balón para Chimpo. Perde Diego Antelo. Escapou o balón, corre Xacobo Novoa. Para Soto, bo repliegue de Aaron. Franco. De Jacobo Soto encontrouse con Aaron. Minuto 13, 7-6. Partido igualado no Vila de Noia. Saca Ribeiro. David Costa. Nicolás. Costa. Jacobo, Nico. Tamén escapou. Non sei que pasa nos encontros de hoxe. No senior femenino hubo moitísimas perdas de balón. Camino, bo pase de María Edu. Puxo a axustar, a buscar esa escadra, dou no longueiro e no pau. E foise fora. Sería un auténtico golazo. Magua ese lanzamento de Edu Cousillas que se vai esquina da portería defendida por Ángel Tauas. Ataca Ribeiro. Bo engano aí de Xacob. Penetrou entre 1 e 2 para poñer de novo o empate. Diego Antelo. Antelo, intentaba xogar aí, pararon aí. Golpe franco. Siria. Sai da vista entre Chimpo. Ataca Calvo Siria. Chimpo. Mario Cancela. Chimpo. Luego culo balón. Siria. Jugadores ahí. Carlos. Chimpo lateral. Mario. Oh, gol. Mario Cancela. Creo que vai a tener outro día atinadísimo. Aí Guerro no saque. Balón para Calvo Siria. Protesta, sacó. Minuto 15, Ecuador desta primeira metade. 8-7. Carlos Varela aí dun golpe nas costas. Desdobrou Carlos, non sei se tropezou, se o agarraron. Carlos Varela que se ten que retirar. Pois Ten que estar 3 ataques fora. Debido a que entraron as asistencias. Xacob. oh. Boa defensa, como non, de Francisco José Rey Pereira.
sei se volve a estar a nivel ou non, pero un xogador que dá sempre un 110% na pista. Acaba aí moita máxe Jacob. Con ese pase pola espalda sobre Pablo. O balón, Calvo Siria, ataque rápido, Diago Antelo. Burrón. Vai haber ao final 2 minutos, no, tarxeta para Jacobo. Jacobo Rodríguez. Defender con bastante intensidade Ribeiro. Calvo Siria, Chimpo. Fin de brazo, ben decidido por Jacobo Soto. Diego Antelo para Chimpo, lanzamento de gol de Chimpo. Outro que sempre acerta. Combustible, Hugo Rodríguez, Chimpo. Ahora con su adestrador David Vázquez, entra Celso, aí en el lateral derecho, entró Jacobo tamén na dirección, entrou Ángel Ribeiro nos 6 metros, o a man aí de Aaron. Pase de Jacobo, su propio Ribeiro, por repliegue de Jacob, cuando salía rápido Calvo Siria. Boamán de Fran para recuperar ese pase. Momento de imprecisión. Segundos de... Calvo Siria, máis 2. Chimpo. Chimpo para Diego, Edu. Aí non está. Mario. No, Edu pidió cambio antes. Luego fue Mario. El 17. Máis 3 para Calvo Siria. Poucos, tenemos renta. Ribeiro. Pablo Curioso, Celso. Pase sobre Ángel, 7 metros. Habrá cambio. Celso, creo que va a ser, sí. El veterano jugador. Ay, no, David. David López. Celso, que es veteranísimo. Oh, David, perdón, Daniel. Celso, sin mal recuerdo, creo que vende una lesión. El año pasado, hace 2 años, estuvo lesionado. Tempo, lanzamento aí entre as pernas de Darío. López. Para Calvo Siria, manda a xogada Chimpo dentro do centro. Hai permuta entre Chimpo e Diego Antelo. Para atacar Diego. Mal pase de Diego sobre Chimpo. Sacó rápido sobre Jacobo. Anota Jacobo Soto. Sacó rápido Jacobo Rodríguez. Acércase un gol Rivadavia. Diego Antelo, Chimpo. Boamán ahí de Joel. Intentaba jugar Chimpo para Mario García de Seares. De Diego Antelo es 7 metros. Cerró Jacobo. Señala colegiado que se desplazó en un momento de penetración, metiendo ya cadeira. Primero 7 metros para Chimpo. Buscou entre as pernas de Ángel Tabas. Non materializou.
19. Dúcense aos poucos tamén a diferencia. Xoga Ribeiro para o empate. Xa pasou o minuto 20 desta primeira metade. Jacobo que busca a Xoel no extremo. Boa definición. Joel Martínez. Sí, señor Pablo, que hai que Sí, aplaudir. claro, al final de esos bonitos goles de definición. Hai que decir que Xoel, o ano pasado non, fai 2. Aceite que queda para Mario. Máximo goleador de Primeira Nacional cando estaba en Luceros, si non me equivoco, creo que sí. Luceros. Pode ser, sí. O ano pasado xa estaba aquí, creo, xa fora fichado a Pode temporada ser fai anterior. 2 anos fixo un auténtico recital do Vila de Noia. Con este gol acaba de almorzar toda a artillería. Jacobo para Pablo Galloso. Celso. Pablo. Centro de Pablo, golpe franco de Gabriel que está defendendo agora nese segundo. Para Pablo, pinta de brazo, encontra muy bien a Ángel. La verdad que estaba muy bien posicionado, pudo lanzar ben. El balón que se foi fora, corre Calvo Xiria, Mario. Lanza Mario e detén Ángel. Pois se con todo aí abaixo. Jacobo Rodríguez sobre Fran. Boa finta sobre Fran e deixou nese cruce a Pablo Galloso a lanzar só para poñer hasta boas no marcador 11-11. Volve o parcial de 3 goles. Empate ao Vila de Noia. Creo que foi 17, non? 17, sí, Pagamos está 17. parcial de 1-4 para poñer de novo o empate no marcador. Empate ao Vila de Noia. Gabriel, Cinco. Aí, como lle deixen chegar a esa distancia, Chimpo en 10 centímetros. claro, tienen que sair si realmente queren evitar que Chimpo, porque aí ten unha efectividade grandísima. Volve a poñerse por diante o Calvo Xiria, 12-11. Entre Pablo e Jacobo, boa finta de Celso, clásica finta. A Julián. Non o conoce ao mellor. Sí, ahora cando digo que podía ser seu pai e todo o que queiras, pero que... Seu pai é outro. O pai de Julián é... Saúdos ao pai de Julián, que seguro que nos está escoitando. Ahora en 2 minutos chegarán coa saca calada a boca, unha cosa así. Pois Celso, o propio Celso que puxo o empate no marcador, 12-12. Decía ao inicio Celso, agora teño a verdade que moita estima, de moitísima calidade, se vaga Gabriel, Mario aí, golpe franco. Gabriel, Chimpo, golazo de Hugo Rodríguez Chimpo. Presa ahora para sacar Ribeiro, con un ritmo máis pausado. Jacobo. Pablo. Celso. Lanzamento fora. Lanzamento de Pablo Galloso. Buscou a escadra, pero foise por fora ese lanzamento. Corre Calvo Xiria, Chimpo, e ahora el sí que Golazo encontrou. desde 10 metros de Hugo Rodríguez Chimpo. Terceiro consecutivo do equipo de propio Chimpo, non? Eses dous aproximación. Chimpo por algo é o máximo goleador. Calvo Xiria, máximo goleador da... Primeira Nacional. Incluso Mario tamén está nas posicións altas desa táboa de goleadores. Non sei se seremos objetivos ou non, pero estamos a falar dos mellores jugadores da categoría. Sin dúbida. Celso Sotelo. Mario. Non hai dúbidas de que é dos mellores jugadores da categoría.
Chimbo. Sin duda, nadie va a discutir. Sabe tirar un jugador Caraballés. 14-13, saca Calvo Siria. Mario Chimpo, Gabriel. Chimpo, Gabriel, va a suave Gabriel. Hay 7 metros. 2 minutos. Para Ángel Ribeiro. Quiso cerrar, pero llegó tarde. Desequilibró a Gabriel, 7 metros claro. E vai ser de novo Chimpo. A pesar do erro, repite lanzador o Calvo Siria. Detén de novo Ángel. Presente que llega para Chimpo. Que vais a todos cantos santos aí no ceo. Vas acordando da familia de todo o vas a ver un partidazo, sin embargo leva. Mais conocendo que sempre lle dá moitas voltas a esas accións cando erra. Pase de Mario para Mario. Non chamaba Mario algo máis. Non sei se no momento de saltar Xoel lle tocou, lle puxo o pé, pero os colexiados non lo viron así. Lanzamento que se foi fora, posesión para Calvo Siria. O Calvo Siria, Rivadavia, que partidazo que está facendo o Chimpo, leva 2-7 metros errados. Ataca Ribeiro. Dani López, quita de brazo, golpe franco. Jacobo, Pablo Galloso, Sidras e Gabriel. Non hai portero, non se deron conta. El gol de Mario. Mario sí, Mario ten a portería enfilada. Anota a portería Baleira. Boa recuperación de Gabriel, que se tirou con toda por ese balón. Hai tempo morto, sí. Sí, tempo morto que pide José Diego Lorenzo. Non está Alberto Migueles por sanción. Pois 15-13. Minuto 27, 23 segundos desta primeira metade, máis 2 para Calvo Siria. Partido igualado, partido intenso que estamos a vivir en Carballo. Ya bon contra, vamos que sería importantísimo para Calvo Siria a victoria ósea ante un rival directo como Balonmán Ribeiro, Rodosa, Ourense, provincia termal. Vai a poñer en xogo o balón agora Ribeiro. Atacan novamente sen porteiro, esta inferioridade numérica. Celso para Dani. Celso, Pablo, Fran. Intensísimo Fran Rey. Ribeiro, ataque longo. Celso, Pablo. ¿Hay algún problema aquí? No, entrou Ángel, pero eu creo que entendo que entraría pola exclusión que houbo. Reanúdase, hubo un malentendido. Ángel que volvió a portería para tras esa exclusión. O pase de Jacobo sobre Pablo, boa definición, como sempre. Que ten unha muñeca Pablo Lorenzo nesas definicións que a verdad que podelo conocer e desde fai anos sigue tendo unha efectividade tremenda.
de línea de 6 metros, 15-14. Defensa de Ángel sobre pide tempo agora Dubra, que pode ser un dos últimos ataques do Calvo Xiria nesta primeira metade, con marcador 15-14. Quedan 69 segundos para o remate desta primeira metade. 15-14. Reanúdase o encontro no Vila de Noia. Veremos que preparou o adestrador na pizarra. Lousa. Para unha lousa. Sorry. Sae Julián por fora. Gabriel, Bien. penetración, ao pau. Vai ao pau, que magua ese Que magua. lanzamento de Gabriel. Sí, golpeou Julián a Celso na cara sin querer, pide disculpas Julián. Temos que poñer unha mampara aquí atrás. Unha mampara, grapala a boca. Temos os do carrusel deportivo aquí atrás. Que estábamos mellor na esquina, ao final. Sí. A inversión po ano que ven é insonorizar. Sí, insonorización da cabina. Último ataque para Rivadavia nesta primeira metade. Pablo Galloso encontra Xoel dentro do extremo. Vai alto, hai últimos 25 segundos. Balón para Calvo Xiria. Para que agora sí que foi algo precipitado a sanción de Xoel. Atacaremos el porteiro. Definir ben esta xogada. Últimos segundos. Gabriel. Gabriel. Tiempo. Detén Ángel. Buscou esa vaselina bastante complicada ante Ángel. E remata esta primeira metade con ese marcador 15-14. Mínima ventaxe para o Calvo Xiria. Tempo de descanso. Un Calvo Xiria que empezou moi ben con esas goles de Mario. Tamén despois apareceu os lanzamentos de Chimpo. Pena de eses erros de 7 metros. Por parte de Rivadavia, esas accións de Ángel na portería que desbarataron a tentativa do Calvo Xiria, xa digo, incluído eses 2 metros detidos a Chimpo. Chegamos ao descanso do partido con 15-14, vémonos a volta.
Xa estamos de volta, reanúdase o encontro entre o Calvo Xiria e o Balonmán Ribeiro con marcador 15-14. Primeiro balón para o Calvo Xiria, que está en inferioridade, retira a gardameta. A xogada Chimpo no centro. A Diego Antelo neste lateral esquerda, vemos a Carlos Varela, é unha boa noticia, que dende ese golpe que recibiu non volver a saltar ao campo. Falta, hai pasos de Diego Antelo. Sinalaron os colexiados perdón, pasos de Diego, pisando ese lanzamento do extremo de Mateo González. Recuperamos a igualdade na pista. David xa para posicionarse baixo os paus. Chimpo para Gabriel. Pase sobre Edu. Parada. Sí. Había dúbida de Ángel si esa parada o balón acababa entrando, pero chegou a tempo Ángel. Sigue con eses bons porcentaxes. Xa tivo na primeira metade. Hai cambio, sabe Pablo Galloso para deixar o seu posto a Mario no pivote. Costa. Xacó, pensa indo aí Julián o impar para facerle golpe a Xacó. Posesión que sigue para o Balonmán Ribeiro. Alto, aí 7 metros. Amagou o pase, perdón, o lanzamento para acabar botando e penetrando, pero sacou esos 7 metros entre David e Julián. E vai ser Dani de novo o encargado de lanzar os 7 metros. Anota de novo Dani López Mora. 15-15, igualdade no marcador. Será este encontro a igualdade máxima hasta o último minuto. Ataca Calvo Xiria, Diego Antelo, Chimpo. Julián, Chimpo, Diego Antelo. Chimpo. Ahora David Costa. Camariñán, David Costa. Leva moitos anos en primeiro. Chimpo, boa parada de Ángel. Inicia a segunda metade igual que comenzou a primeira. Importantes intervencións. Un doble, sí. Doble. Que fixo aí unha cousa rara co balón na man Nicolás. Creu ben a posición primeiro, non lle dou tempo a Calvo Xiria. Tempo a Calvo Xiria. Correr. Ataca Diego Antelo. Para Chimpo. David Costa, que podía haber paso de Chimpo, a verdade é que non estaba moi desencaminado, estaba a Chimpo, pararon. Balón que se vai fora. Ataca Ribeiro para poñerse por diante. Pablo Galloso para David Costa. Boa man de David. Golpe franco. El equipo de Rivadavia. Luis Costa, Nico. Sacó David Costa. Pop. Fácilmente por la defensa de Calvo Xiria. Se repliegue David.
Deriva Carlos, pero a man prodigiosa de David Costa. Sí, 15 minutos 5 de esta segunda mitad. El gol invalidado. Está conforme Sakov Novoa. Sakov, individual de Sakov. Gol. Salió gol de Julián. La verdad que David posicionándose diante de él, pero estaba dentro de 6, estaba pisando. Colexiado, se non chega a entrar ese balón. Iba a señalar 7 metros, pero o balón acabou entrando, poniendo empate no marcador. Acción aí individual de Xacó, sacando esos 7 metros en esa finta así como de xiro, por así decirlo. Defensa interior de Julián, será de novo Dani López. Vaya definición de David. Lanzamento frouxiño. Creo que pilló desprevenido a Darío. Estaba bien con un amago, pero anotó o extremo dereito. 16-17 por diante Rivadavia. Chimpo. Para Diego a piques de perder. Sí. Falta. Inicia a segunda metade o Calvo Siria. Pouco acerto, 16-17, balón. De Ribeiro. Estamos tendo moita soltura en ataque. Estamos nada cómodos nesta o que vai de segunda metade, Rivadavia un pouco facemos o xogo xe por diante, agora tenemos que poñerse un máis 2. David Costa para Xacó. Nico, balón que lle chega pedían algo máis esa acción, a verdad que se quedou mancado o xogador de Rivadavia e agora hai 7 metros, a verdad que quedei mirando para Mateo González, que foron cargados de lanzar na anterior ocasión, e agora 7 metros para Calvo Siria vai ser Gabriel, despois deses 2 erros de Chimpo. Cambio de lanzador. Gabriel, nota Gabriel, 7 metros. Creo que llegó a tocar un poquillo, Sí, pero el balón porque roza en Ángel Tabuas. Empate no marcador. Xoga Ribeiro, sacó con Nikos, sacó. Lateral derecho para David Costa. Nikos, pop. Oh, uy, balón alta, 7 metros. Nos está creando moitos problemas. Estaba moi afundida a defensa aquí de Calvo Siria. Sakov, que a verdade que está a xogar un bon contra, crear moitos problemas na defensa de Calvo Siria. Dani López, Alex Vázquez na portería. Buen ese balón que se vai ao Longueiro. Buscou moito Dani López. Pero foi Xille ao Longueiro, balón para o Calvo Siria. Chimpo para Diego Antelo. Bloqueo a piques de robar Xacó. Xoga Diego Antelo, Chimpo. Julián.
Diego Antelo. Vale, Diego, el gol. Gol de Diego. Diego Antelo. Casi sin camisola. La defensa ahora de Calvo Siria. Gabriel con David Costa. Pon calma ahora o propio xogador de Camariñas. Como decía Camariñán, pero que leva varias tempadas na localidade de Ourensá de Ribadavia. Nico, cruce para o propio David. Jacob. Busca a Mario unos 6 metros e anota Mario. Xogada de Jacob sobre Mario. Gol de dos pivote. 18-18. Ataca Calvo Siria. Sai Julián, vai a entrar. Diego Antelo. Vai xogar agora Gabriel. Só estaba defendendo nese lateral dereito. Diego Antelo e Gabriel na primeira liña. Aro, uno pivote, extremos para Carlos Varela e Edu Cousillas. Chimpo, gol de Chimpo. Que sincero fai Hugo Rodríguez Chimpo. Pablo Galloso para Nico. Nico. Cruce para David. Pase sobre Xoel, bo pase e boa definición. Xoel. Agora sí. Xoel que entrou por Mario Fernández, que fora o que se mancara na anterior acción dentro do extremo esquerdo. El cambio na portería de Calvo Siria. Entra Alex Vázquez. Algo ten que llevar. Estaba intervenido ahora en esta segunda mitad de Darío Calviño. Ataca Chimpo. Golpe franco. Ao límite dos pasos. Sí. Volvió a reclamar otra vez David Costa. Agora hai Pase perda. de Diego Antelo que intercepta a Jacobo Soto. Pablo Galloso, entra Mario. Costa, Nico, Jacob Novoa. Extremo izquierdo de Ribadavia está Joel Martínez. Jacobo Soto. David Costa. Va a jugar ahí David Costa para Mario. Uno pase para el golpe franco. Nico, cruce para David Costa. Jacob. Va a jugar ahí Jacob de espaldas. Que era muy complicado ese pase. Corre Carlos Siria, Carlos Varela. Tocó igual Ángel, pero entró balón. Carlos Varela, 20-19. Volve a poñer por diante o Calvo Siria. Anima o Vila de Noia. Vila de Noia que hoxe roza casi o cheo. Bo ambiente na grada. E anima o bombo de España, Javier e Lorena. David Costa, Boa finta de xiro. Rosca de detén, Alex. Sí. O balón estaba rodando, non estaba botando. Daí que sinalaran pisando de Edu, balón que sigue de posesión de Ribadavia. Golpea aí de Alex Vázquez nese intento de rosca de David Costa. A verdad que despois desa finta Sirio buscou esa gran definición, pero apareceu ese gran pé de Alex. Ven agora a defensa de Aaron sobre David, que protesta, que pide que algo máis con ese agarrón. Costa. Nota entre as pernas de Alex. Igualdade no marcador. A piques de chegar ao Ecuador desta segunda metade, 20-20. Al final vamos a vivir un partido novo en 15 minutos. Partido igualados en Carballo. Por Mario Cancelo, lateral, lanzamento de Gabriel, golazo de Gabriel nesa penetración entre 1 e 2. Bo gol de Gabriel Castiñeiras.
Rodríguez a dirixir os ataques do equipo Balonmán Ribeiro. Ataca David Costa. Boa. Costa para o propio Jacob, David. Momento de David Costa que detén Alex Vázquez. Balón para Gabriel, corre Gabriel. Ya un pouco descolocada a defensa. De gol de Gabriel. Gol de Gabriel. Verdad que parecía que non era a xogada. Estábamos botando as mans á cabeza. porque echamos un pouco de calma porque non estábamos ben colocados tampouco os restos dos xogadores, pero el É certo que lle faltaba porque viña David Costa retrasado, pero nós tampouco estábamos ben colocados aquí no centro, no lateral, con o propio David e con Julián, creo que estaba o Diego Antrilo. Cambio, sentou agora Diego Lorenzo a David Costa e está no lateral dereito o veterán Celso Ramón Sotelo Lorenzo. Ahora de Jacob Novoa, gol de Jacob. Jacob Rodríguez, gol de Jacob Novoa. Corre Calvo Siria, Gabriel, Gabriel. Nada, parada de Ángel Taboas. Ataca Ribeiro para o empate. El lanzamento de Galloso que chegou a pau. Agora corre o Calvo Siria, David. Non cobras este, Pablo, non cobras. David, porque tamén encontrase co pau. Gol agora de Jacobo en apoio a P cambiado, poñendo o empate no marcador 22-22. Bo pase de Chimpo sobre Aaron, e boa definición. Gol de Aaron, levántase o Vila de Noia. 23-22. Marcou David Iglesias. Ainda queda partido. Ataca Ribeiro, Celso. ¡Qué sorte! Reclamaba ahí Mario 7 metros. Decreto al final lo colegiado Alberto Fernández Costa. Ahora será Jacobo. Jacobo Rodríguez. Boa parada de Alex Vázquez. Sube. Tirouse Jacobo. Tirado no campo. Hay que aprovechar la posibilidad. Pero Chimpo con calma. Boa parada de Alex Vázquez, que desde que entrou entra unha parada e os tiros aos paus. Mario. La parada de Ángel, por ahí con Franco. Decía que Mario levaba xa non entrar nada nesta segunda metade. Deulle bastante descanso. Quería ter a Mario fresco para os últimos minutos. Cela. Aí de Ribeiro. Que de chegar aos últimos 10 minutos de encontro, 23-22. Xoga o Siria para poñerse con un +2. A máxima distancia creo que foi de +3, non? Sí. 17. Aviso de pasivo. Así que buscando aí Mario, non estabas encontrando moi ben defensivamente aí Pablo Galloso e David Costas, hai que movelos máis e vamos directos, temos
de perder agora. Gol de Mario. Pero veo precedido de Fran, un deslizamento que afundiu a Galloso e permitiulle. O deslizamento de Fran deixou unha auténtica autopista. Mario Cancela. Mais 2 para o Calvo Xiria. Ademais, celebra o gol con intensidade. 24-22, minuto 20. Ataca Ribeiro. Curioso a pique de perder aquí Celso. Pique de roubar Mario. Celso, boa defensa aí entre Fran e David García Michel. Curioso que se va para Celso. Aí va para Sicop Novoa. Tempo morto que pide o adestrador Diego Lorenzo. Ovación do Vila de Noia. Soa Muñeira no bombo de Suso España. 24-22, minuto 20-50. Dicía 24-22, minuto 20-50. Pouco máis de 9 minutos para o remate do encontro. Partido intenso, igualadísimo entre dous equipos que se coñecen moito, que loitan polo mesmo objetivo. A ver que ao final que é o que se acaba impoñéndose a veteranía de Ribeiro, a xuventude de Calvo Xiria. Morto, volve ahora o xogo Vila de Noia. Rouba. Recuperación de Gabriel. Gabriel. Saca sobre Edu. Ao final las dúbidas. Eu creo que xa se tardou entre Gabriel e David. Xa se liaron un pouco. Non pasa nada. Entra ahora Chimbo para comandar este ataque. Con calma. Como non, o veterano xogador Carballés. Hugo Rodríguez Chimpo. Mario. Para Chimpo. Chimpo con Mario Cancela. Jugada de Mario. Blanco. Mario reclama algo máis. Mario contra o mundo. Creo que se está a equivocar un pouco Mario Cancela de intentar mover máis o balón, para as jugadas individuais, iso é pasivo. Gabriel, al final, sí, hay 2 minutos para Jacobo Rodríguez. Estamos provocando 2 minutos. Será el mismo o que execute o lanzamento de 7 metros. Para Jacobo Rodríguez. Importante 7 metros para conseguir ese máis 3. A xogar 2 minutos en superioridade. Vai lanzar Gabriel Castiñeiras. Ese lanzamento fortísimo de Gabriel que se vai ao pau. Berra o propio Ángel Taboas Lima. Que mágoa. Sería importantísimo ese gol. Ataca Ribeiro sen o porteiro. Puntas e saídas dos xogadores de Rivadavia. Pelo. Gol de Franco. Juega o propio Celso. Anota. Trancas e barrancas, parecía que estaba... Lanzamento de Fran Rey.
comentaba antes, é alucinante a intensidade que ten Fran Rey, que está sempre ao 110%. La verdad que eu estaba pensando que era algo precipitado porque parecía que iban ben ao cambio, que había xente, pero la verdad que lanzou fortísimo. Celebradísimo este gol do pivote Carballés. 25-23. Anima intensamente o Vila de Noia. Reclama algo máis David Costa. Xoel en do extremo, definición de golazo clase outra vez. de Se Xoel. liftao. Recurso moi utilizado no día de hoxe por Xoel. Golpe. Estamos en superioridade. Que falábamos antes, unha calidade bestial. Pero así demostrou con os goles que levou O pase de Chimpo. pararon. Su lanzamento en Topo. bote. Que se suele decir topo. Tiopa. Tíopa. Porque botou e foise por enriba. Abriu unha auténtica toupeira Aaron Rodríguez. Por enriba da portería. Pouco aproveitada a superioridade numérica por parte do Calvo Siria. Gol de Fran Rey. 25-24, xoga para o empate Ribeiro, Celso, Mario, Jacobo. Celso, Celso. pernas de Alex As Vázquez. accións individuais de Celso que poñen un empate, tempo Celebra morto ademais de o propio- Dubra. O propio Celso celebra este empate, pide tempo morto Dubra. Ademais, un bo momento a piques de rematar antes do 25 para poder pedir o segundo tempo máis adiante se é preciso. E seguimos ao final, partido de 5 minutos. Os partidos que nos gustan, con emoción, con bo balonmano, con que ao final os deciden pois que cometen menos erros, con pequenos detalles. Su encontro tras ese tempo morto disputado por Adrián Dura. Volvearon a línea dos 6 metros. Últimos 5 minutos. Ataca Chimpo. Chimpo para Mario. Mario para Aaron. Que parada de Ángel, pero o Rexeite rexeite queda Edu. Edu. Anota, volvendo a poñer por diante no marcador. Celebra o propio Edu Cousillas. Protesta algo aí Ángel Taboas. Autorizado Alberto Fernández Costa. Anima o Vila de Noia. Golpe franco sobre Celso. Joel, lo extremo. Cobo. Ahora. Cobo para Celso. Controlan a Mario, Mario. golpe franco, ven aí se axuda o jogo de David. Franco David. Boa defensa. Agora dos centrais de Carballo. Celso. Escapa o balón a Pablo, recupera o Calvo Boa Siria. recuperación a falta de 4 minutos. Carrusel de cambios. Entran Chimpo, Mario. Por Fran e David García Michel. Mario para Chimpo. Gabriel, la jugada o propio Chimpo. Mario, aviso de pasivos a Tiempo blocaxe.
para o Calvo Xiria. Miguel. Falta en ataque. Ou pasos. Sinala pasos. De novo para o Rivadavia para poñer as tapas no marcador. Últimos 3 minutos deste encontro. Jacobo para Celso. Lanzamento de Celso, a balada de Alex, golpe franco. Demasiado su tempo para sacar la pista. Entrará el incombustible Bruno Suárez. Hoy, minuto 27, 22 segundos, pouco máis de 2 minutos e medio para o remate do encontro. 26, 25. Saca Ribeiro para empatar. La sobada ahí de Jacobo con Xoel. Pillaron esas costas. Aí Xoel, esa acción. Moi ben. O Rodrigo lanzamento, parecía que lanzaba, pero golpe franco de David Costa. Pues estamos entrando nos últimos 2 minutos. 26 a 26. Siempre sobre David Costa. Falta en ataque. Falta en ataque de Mario. Bastante clara. Ganoulle ben a posición Celso. Colleulle ben esa finta, punto forte. A veteranía de Celso. Boa Soala en defensa ahora mismo de Celso Ramón Sotelo. Ataca Ribeiro. Xoga Jacobo. Golpe franco para Rivadavia. Jacobo, Celso. Ten Alex Vázquez. Bueno, decías antes partido de 5 minutos, partido de 1 minuto. Levamos con empate toda a segunda metade. Ahora aquí. Claro, tempo morto de Dubra. Tempo morto. Tempo morto que pido adestrador Carballés. Quedan 58 segundos, 26 a 26. É certa a verdade que nestas últimas xogadas non está del todo acertado Calvo Xiria. Resultados. Resultados. 25-31 de Lalín con Lanzarote, 46-30 Boar fronte Ingenio. Se está jugando Reconquista Tejina 22-15, Caniza 23, Rodrigo 30. Os de arriba non pinchan. Pinchan, Culleredo que está facendo na casa contra a Calda de Gran Canaria. Culleredo que conseguiu onte a súa primeira victoria da tempada. Hai que felicitalos porque non están tendo moita sorte co tema das lesións. No, a semana pasada que visitamos Culleredo, que nos pilla preto antiguos xogadores de Calvo Xiria, a adestradora Fernando Vázquez, están a ter moita sorte. Xoga Calvo Xiria. Vemos a pizarra de Dubra que preparou para os últimos ataques e perda. Se pase de Mario sobre Gabriel, balón que se vai de banda. Non sei se o adestrador de Rivadavia solicitará tempo morto. Calma, vai a pedir agora Diego Lorenzo, ten a tarxeta na man.
Sí, solicito ahora. Tempo morto. Eu creo que un balón ainda temos. Final, quedan 24 segundos. Empata 26. Balón para Ribeiro. Pois toca sufrir, Pablo. Sí, veramos. Tivemos moitos partidos nos que non estábamos nesa situación, pero con balón hoxe tócanos. Eu creo que un balón vamos ter. A non ser 24. Sí, se non van a xogar un ataque lento, os árbitros supoño que Van levantar, porque ao final entre a presión que lle vai pedir da xente e todo. Vemos que preparou o adestrador de Ribeiro. Diego Lorenzo, hoxe, ante a ausencia por sanción de Alberto Migueles. Últimos 24 segundos, ataca Ribeiro. Mario. Para Jacobo. Sai Xoel López. Xoel por fora. Dani, aviso de pasivo. Roubaron. Balón a David. Sí. Magua. Magua ese balón. Empate no marcador. Pois reparto de puntos. Partido igualadísimo en Carballo. Un que se vai para Rivadavia e outro que se queda aquí en Carballo. Pues mira, Rivadavia non fomos quen de ganar alá. Empatamos aquí. Partido intenso que hubo alternancias no marcador. Calvo Xirio pues, por diante na primeira metade, supo recortar as ventaxas Rivadavia. Esta segunda parte foi máis do mismo, cocheando o empate e terminando pois con este resultado 26-26. Un puntiño máis que suma o Calvo Xiria. Non vexo a Dubra moi contento, porque lógicamente sempre Sempre se prefire ganar. Bueno, al final pero foi un hai partido que igualado. por detalles, a mellor malas decisións nos últimos momentos, bueno, detalles, decisións a veces protestadas dos colexiados, pero bueno, al final un puntiño que hai que ir sumando pouco a pouco. Seguimos invitos neste ano 2024, levamos dúas vitorias a este empate, 5 puntos de 6. Para a semana visitamos a pista difícil de Bueu, creo que. E pillácheme. Introducimos a Bueu, me parece. A xente que recoñece ambos os conxuntos o partido que xogaron, disputaron no día de hoxe. Como sempre, Edil, Correcto, viaxamos a Bueu dentro de 15 días, sábado de Antroido, recibimos a Carballal. Pois vémonos dentro de 15 días, como sempre, Edil, un placer. Igualmente, Despois Iglesias. desta tarde completa de balonmán, agora toca Forno e lasaña.